Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke cindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezenzakalayo kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza kanje lapho sicindezele nje ibhathini subscribe manje-ke udaba kulethele lona namhlanje njengoba sonke sazi ukuthi-ke abazenze eMelika-ke abala e-South Africa-ke sebevotile-ke laphana-ke. Lana-ke ngiphethe-ke ividiyo-ke yomlungu-ke obesevotile-ke wenza-ke ividiyo-ke washo-ke iqembu-ke alivotele-ke waze washo nokunye-ke ngoRamaphosa-ke kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami nje mina ngiphelele nje ngidedela ividiyo uzizwele wona-ke. Ngizosicela laphana ukuthi masizwile-ke le video-ke ungene ema-comment section ufike ushiye umbono wakho ngalo lolu daba-ke lolu-ke msiconza nebhathi nje subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. High Commission of South Africa in Canberra. We are here to vote. We have voted, in fact. Sesivotile thina. Ramaphosa uyidle yonke imali. Wayithatha wayifihla kwamatrasi. Thina sivotela ubaba wethu. The one and only trusted Baba. Shiniwa, Shiniwa, Wenyang Bambezilla. Shiniwa, Wenyang Bambezilla. Agabuye umsholozi. Agabuye, he must come back and liberate us from Rama.